imirabyo irakubise, inkuba zirahinze. Abategetsi b'ibihugu bya Afurika bose amatwi yabo acuzemo injereri. Ni nyuma yo kumva ihindagurika ku byemezo biba byafashwe n'umutegetsi w'igihugu cya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi. Usibye n'ibyemezo aba yifatiye n'ibyo yaganiye n'abandi bayobozi b'abakuru b'ibihugu mu nama zigiye zitandukanye hirya no hino ku isi, asa nk'aho akunze kubisigaho babivuganiye. Uku guhindagurika k'uyu muyobozi w'igihugu cya Kongo guhatse iki? Ni ubuhe bwiru bwihishe inyuma y'ihindagurika ry'umuyobozi w'igihugu cya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi? Akunze kugaragara nk'umuyobozi udahagarara ku ijambo. Mu minsi ishize uyu muyobozi w'igihugu cya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, yagiranye ibiganiro na mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Ubwo bavuga muri ibi biganiro, igihugu cya Qatar cyatangaje ko ibi biganiro byageze ku ntego kandi ababyitabiriye bose batashye bishimye bananejejwe ko ibi biganiro byabaye. Nta n'umunsi ushize Felix Antoine Tshisekedi yagiriye uruzinduko muri Amerika, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo yatangaje bitandukanye ndetse binahabanye cyane n'ibyari byatangajwe n'ubuyobozi bw'ubwami bwa Qatar. Akaba ari nabwo bwari bwabaye umuhuza muri ibi biganiro byabaye i Doha muri Qatar. Uko guhindagurika k'uyu muyobozi w'igihugu cya Kongo guhatse iki? Perezida w'igihugu cya Kongo akunze kugaragara nk'umuntu udahagarara ku ijambo rye. Abenshi bakunze kuvuga ko uyu muyobozi atari uyoboye, ashobora kuba afite izindi mbaraga zimukoresha. Kenshi ibyemezo yafatanye n'abayobozi bagenzi be ntabwo bikunze gukurikizwa, arabyirengagiza bigasa nkaho byibagiranye, yewe bikamera nk'ibitabaye. Ubwiru bwihishe inyuma y'ibi bintu byose ni ubuhe? Igihugu cya Kongo cyagize umukoloni w'Ububiligi. Uyu mukoloni kimuhuriyeho n'u Rwanda. Igihugu cy'Ububiligi cyakunze kugaragaza urwango n'igihugu cy'u Rwanda. Ababiligi bakunze kwitwara nkaho bagikolonije u Rwanda na nyuma y'ubukoloni. Imyitwarire y'igihugu cy'Ububiligi ntabwo yigeze igaragaza ko u Rwanda rwavuye mu bukoloni. Ababiligi mu mitekerereze yabo bumva ko bagikolonije u Rwanda. Ababiligi ntibigeze bava muri Kongo. Ababiligi bafite amakompanyi acukura amabuye y'agaciro munsi y'ubutaka bwa Kongo. Ibi ngibi rero bituma barwana kuri Kongo cyane, ndetse bakanasunikira abayobozi b'iki gihugu gufata ibyemezo bigiye bitandukanye, nubwo byaba bitavuye mu burenganzira bwabo cyangwa mu bushake bwabo. Uku guhindagurika kwa Felix Tshisekedi guhatse iki? Felix Tshisekedi ubwo yari ari muri Amerika yatangaje ko ntako bisa rwose, ari nacyo kintu bari bategereje, kugira umufatanyabikorwa nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Felix Tshisekedi nyuma y'umunsi umwe w'ibiganiro hagati ye na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame i Doha muri Qatar, mu mbwirwaruhame ye yatangaje, yongeye kugaruka anumvikana asabira ibihano igihugu cy'u Rwanda, avuga ko u Rwanda rukwiye guhanwa. Tshisekedi mu magambo yivugiye yemeye ko umutwe wa FDLR ushinjwa kuba warasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yemeye ko uhari. Gusa mu magambo ye abenshi bavuze ko ari mu bwenge buke. Yatangaje ko uyu mutwe we ntacyo utwaye, kuko ngo ushobora kuba ugizwe n'abantu batanarenga 700. Ibi ngibi bareye hafi bya politike muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Afurika muri rusange babifashe nk'urwitwazo, banabifata nk'amagambo atari mu ubwenge yatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'igihangange nka Kongo gikize ku mabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka bwacyo. Abenshi mu barebera hafi bya politike bavuga ko umutungo kamere Kongo ifite wayibereye nk'umuvumo. Abarebera hafi bya politike muri Burasirazuba bwa Kongo no muri Afurika muri rusange bavuga ko umutungo Kongo ifite munsi y'ubutaka aho kuyibera umugisha wayibereye umuvumo. Ibi kandi binasubirwamo bikanagarukwaho na benshi mu barebera hafi bya Kongo. Ubwiru bwihishe inyuma y'ibibazo bya Kongo bumaze imyaka irenga 40. Perezida w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi
ibibazo by'igihugu cye hakunze gutunga urutoki igihugu cy'u Rwanda kari cyo kihishe inyuma y'umutekano muke ubazwa mu gihugu cya Kongo. Uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila aherutse gutangaza ko ikibazo cya Kongo, umuzi w'ikibazo cya Kongo uri muri Kongo indani. Anatunga urutoki arerura avuga ko umuzi w'ikibazo cya Kongo ari perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi. Uyu muperezida ushinjwa kuba intandaro y'ibibazo byo muri Kongo, ariko we ntabyemere, agakomeza kubigereka ku Rwanda. Yishingikirije iki? Ni izihe mbaraga zimusunikira gushinja igihugu nk'u Rwanda ko ruri inyuma y'umutekano muke, mu gihe abarebera hafi bya politiki y'iki gihugu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bavuga ko uyu muyobozi w'iki gihugu Felix Tshisekedi ariwe ntandaro y'ibibazo bihora muri Kongo. Ibi ngibi kandi Tshisekedi akunze kubishinjwa umunsi ku munsi. Bizacura iki? Uguhindagurika k'umutegetsi w'igihugu cya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Uku guhindagurika kwe guhatse iki? Uku guhindagurika kwe ni kuvugwaho rumwe n'abarebera hafi bya politike y'ibihugu bya Afurika muri rusange ndetse no muri Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muyobozi akunze kugaragaza nk'utifuza gukemura ibibazo byugarije igihugu cye, ahubwo akishimira kubisunikira ku gihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda inshuro nyinshi. Igihe kenshi Tshisekedi ari mu mbwirwaruhame akunze kugaruka ku gushinja u Rwanda ibibazo byugarije igihugu cye cya Kongo, avuga ko u Rwanda ari umuzi w'ibibazo biri muri Kongo. Nyamara abarebera hafi bya politike bavuga ko Tshisekedi afite imbaraga zimusunikira kwinangira umutima no gukomeza gushinja ibibazo bya Kongo abishinja u Rwanda. Umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeza kuvuga kenshi ko wifuza impinduka n'impinduramatwara mu butegetsi bw'i Kinshasa burongojwe imbere n'uyu mugabo w'intarumikwa Felix Antoine Tshisekedi. Ariko mu bihe bitandukanye uyu muyobozi yanze kuganira n'uyu mutwe, aho wakunze kuvuga ko uyu mutwe utabaho, ahubwo ko ari igihugu cy'u Rwanda cyihishe inyuma y'uyu mutwe kugira ngo gikomeze gihungabanye umutekano w'igihugu cyawo. Hakanashinja u Rwanda gusahura amabuye y'agaciro mu butaka bwa Kongo. Bakunze kubigarukaho kenshi mu mbwirwaruhame ze. Gusa ibi ngibi igihugu cy'u Rwanda cyabigarutseho kenshi, gihakana kandi kivuye inyuma. Felix Antoine Tshisekedi akunze gusabira ibihano igihugu cy'u Rwanda, akanagaragaza cyane nk'aho ibihano bifatirwa u Rwanda byaba ari wo muti w'ibibazo biri muri Kongo. Gusa abarebera hafi bya politike y'iki gihugu bavuga ko gusabira ibihano igihugu cy'u Rwanda hatari wo muzi w'ibisubizo by'ibibazo biri muri Kongo. Abarebera hafi bya politike banemeza badashidikanya kandi binagaragarira buri wese ko gutuza no kwemera kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bifuza impinduka n'impinduramatwara mu butegetsi bw'i Kinshasa, hakemera kuganira nabo bakagira ibyo bumvikana kandi bigashyirwa mu bikorwa, nicyo cyonyine cyagarura amahoro muri Kongo. Gusa mu bihe bitandukanye umuyobozi w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi yagaragaje rwose ubushake buke mu gukemura ikibazo cya Kongo, aho akunze kugaragaza ko nta cyaganira n'umutwe wa M23, ko ahubwo nabo uganira azaganira n'u Rwanda kuko u Rwanda ari rwo M23. Kongo ikunze gusabira ibihano igihugu cy'u Rwanda hirya no hino. Nyuma y'umunsi umwe avuye mu biganiro na mugenzi we w'u Rwanda i Doha muri Qatar, yongeye kumvikana asabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, anagaragaza ko ashishikajwe cyane no gukorana na Amerika kandi ko bizabyara umusaruro. Yavuze ko Amerika nk'igihugu kivuga ari kijyana ari cyo gihugu akwiye kuba ari inshuti nacyo, ari cyo gihugu gikwiye kuba inshuti
n'igihugu cya Kongo. Aya makosa akomeza gukorwa n'igihugu cya Kongo binyuze mu muyobozi wacyo Felix Tshisekedi. Aya makosa azakosorwa nande? Azakosorwa ryari? Ibibazo bya Kongo bimaze kuba gaterera nzamba. Ibibazo bya Kongo byabuze gica. Ninde uzinjira muri ibi bibazo bigakemuka? Ndagushimiye wowe twabanye. General J Baptiste, iyi ni Isano Media Entertainment. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bitugerereho igihe. Ndabashimiye, mugira amahoro.